olo 6 million umuntu aqamba amanga athi ibudget yakhe for a month you 6 million usho for 2 months you 6 million usho ngisho ngo 4 months akakwazi ukwenza 6 million kodwa nokulungile ngizokhuluma ngolosithathu ngolosithathu zokhuluma kodwa for 4 months akakwazi ukwenza u6 million for 4 months azothi ibudget yakhe nabasebenzi you6 million ngoka 2 months usaqhubeka nani nokumislead abantu go 4 months not even 4 months nangaphezulu akakwazi ukwenza u6 million kanti 6 million insango lo6 million ngizonika futhi ubufakazi bokuthi akakwazi ukwenza u6 million even ngisho noma ungafuna ubufakazi ba 6 months still akakwazi ukwenza u6 million ngoba yindaba waye dependela ukuthi kuzoqolwe igubhini baseke kuvuka yena hayi namhlanje ngiyivanda indaba yegubhu mina akho umuntu aqhubeka wagacele idlozi lakho noNkulunkulu onamandla lento ukuthi uNkulunkulu uthwele ngoJesu lonto shangathi awizwanga inhlamba lonto kodwa ngizoyichaza kahle ngolosithathu ngidinwe ngiyaveva mina ngiyaveva futhi amanga mina ungadlala ngayo yonke into kodwa ukwazi ukudlala ngoNkulunkulu and into emnandi uNkulunkulu uya expose master siphelile isikhathi sakho and master expose izolo lokho shuthi kahle esontweni lakho lo muntu bengabe kukhonzwa umuntu owathwala shuthi bonke labantu abaya khona bethi siye esontweni shuthi ngokwabo baya esontweni with the mentality ukuthi uNkulunkulu uthwele hayi kahleni madoda so manje masibona abazalwane usibone beround indlu yabo and akafuneka umuntu namhlanje ozosho lokho kusasa usuyamuzwa glory God glory Jesus izolo buthi uthwele ndoda obulungise ngiyabuya ngolosithathu wena onyanya futhi fuck off phela bezobona khotha ngiyonto okudlala mina isivunyiwe mazulu ukuthi ngizoyikhuluma ngiyabuya ngolosithathu makukuthi nalezi inhlelo zama television ziyadakwa kwayizona futhi zizoboshwa awudlaleli uNkulunkulu baba ungadlala ngabangani bakho abazi idididi zakho hayi kodwa uNkulunkulu is something else baba uyisiqala futhi uyisiphetho awudlaleli futhi kwindodana yomuntu awudlaleli lapho futhi awuyenzi lo mistake tshela mina uKing Bhaka wena onyanyayo la ukhona I fuck off baba yabo ngithi ngiyikhuluma lento because imvamisa yabagcotshwa abanasi isibindi sokuma kanje bakhulume wayibona bayasaba kodwa mina ngoba nguKing Bhaka hayi ngiyasho mina noma kuthiwa ubhemeni ngalo langa ungabhemi masudakela uNkulunkulu nawe la ukhona futhi ungathi mawubheme waphuza into oyiphuzile walala nomuntu olale nayo bese uyavuka uzobhedela uNkulunkulu akuthini esithi abantu abahambe belala nazo zonke athi ngithule futhi shit yabo shit hayi ngake ngasho kodwa mina ngathi lo muntu ekuthiwa uNgizwe Mchunu uhlakaniphile kunalezi inyanga eziningi ngangayisho lonto yabo ngangayisho lonto nami uyabona mawuhleli noNgizwe Mchunu khona imfundiso zakhe ezu2 ezingasali akakufundisi ngokwenza imali akazi imali enziwa kanjani kodwa khona ezu2 imfundiso zikaNgizwe Mchunu eyokuqala imfundiso ithi ganwa mawungaganiwe nje ukuthi uganwa ubani ungizwa ngakucoshisa ngisho uhlanye emgwaqweni athi lilobole imfundiso kaNgizwe oqala ithi ganwa into enhleke leyo masuhlalene ingane yomuntu isikhathi eside ngoba ungizwe vela kufaka umoya athi ikhokhela ingane kubo umuhle lo moya isicefe semfundiso kaNgizwe ayigcini lapho uma uphila naye iphinde iqhubeke ithi mangabe ke manje usuganiwe awakabi indoda ephelele mawungenaso isithembu uyokufaka uyabona madoda ngeke siqamba amanga uyabona into oyenza ngoba sewuxhumene nomuntu othile empilweni yiloyo muntu osuke ekufake lowo moya wokuthi enza lonto ukuthi wena uthi into ekade ngayazi ubungayenzi ngani pho sonke lesikhathi yini uyenze ngoba sekukhona lo muntu osebenza ngaleyo ndlela so njengamanje nginesiqiniseko mina ungizwe owafaka usigujana umoya ukuthi akathatha abafazi abawu3 kanye and
abasamdabukeli nje lo mfazi oqala okade wevuka ethintitha ngoba khona umuntu athintithayo eyisona emhlabeni madoda uyisona umuntu othintithayo mase kuzofika abantu sebemthatha umuntu esethintithiwe hey wena umuntu othintithayo umuntu umfice ngenalutho umfundise nokuthi kwenziwa njani umfundise uzunikele nangedlozi lakho ukuthi alimsupport umthintithe umuntu elahliwe engathintithiwe ufika umthintithe size simazi umuntu ngoba nawe thintitho wena mase umthintithile abuya azobhampela wena athi kudala mina ngaba nobizo ubungayenzi ngani pho lonto ola lonke yini uyenze ngoba sewufaka umacingwane umoya ngoba niyathintitha abantu besifazane kanti uthintitha urabishi okovele qhamuka umuntu nje azomfaka umoya athi emfethu awusakwazi nokulinda ke mhlawumbe ukuthi uthathe noma owesibili umfazi noma ngokulandelana usungalalela ngempela uhlanya ungizwe elize lizisho futhi lithi kuthiwa nguhlanya kodwa ngilo luhlanya olukhuluma iqiniso ngoba cha bandla yena into ayisho ungizwe wona mamulalela kahle ziyayenza zona isense futhi uyakwazi ukuhlomekisa bengabe uyisibhayizana ungizwe ma uyisibhayizane ukugacelisa ngqongqonqo hayi ukuthi mina kaza ngizama ungizwe athi ngithatha isithembu wangizama kakhulu umehluko bengivele ngimfundisi ngimtshele ngezingqinamba zesithembu mase ngiyamtshela ukuthi mawuthatha isithembu kanti uzohluleka ukubenza abafazi bejabule khona ozobuya kudinelwe i-downfall bese ngithi wena ngizwe awusupportiwe isithembu sakho usupportwe idlozi lakho idlozi la ngizwe ke linamandla mabungize bangathiwa ngempela lento yedlozi uyihlonipha njengoba ngempela esho ngabe ukuthi akakhulu ngoba idlozi la ngizwe linamandla and liyakwazi ukuvikela wawambona umuntu othuka wonke umuntu qede angagadwa nayi bodyguard ngaphandle mayehlohliwa wathi wasabisa namhlanje umfice ehamba nama bodyguard kama security abuya khohlwa ukuthi bengigadiwe izolo phambi kwakusasa kasagadiwe abuya khohlwa ukuthi kambe ngivele ngigadiwe akasagadiwe phambi kwakusasa ayisa edap into uyabothi into ekusuke kushaba nje into ukuthi kuyayididisela kodwa wakambona umuntu akhuluma qede emhlabeni ngezikhulu zepolitiki qede azambele wedwa ngemoto ayibolekwe abakajeke yini ujeke yabo azambele yedwa nomfazi wakhe inhlanhla yakhe nje ungizwe engayincoma mina inhlanhla yakhe waba nenhlanhla nje yokuba namakhosikazi amahle kuyinhlanhla nje ukuthi uthi mawuthi uyagana vele uganwa abantu abahle bethi beyangenwa abantu bangavuma ukungena ngoba ayikho intatheli engakazi bazama abangani bangizwe ithi yabaxova kodwa bakwazi ukumprotector ekuthiwa nje ungizwe omunye umuntu ngabafazi bakhe kade bahamba bebahle kanje kodwa ngoba abafazi ubona kahle ukuthi kahle labafazi baqhamuke emakhayeni aphilile bayayi-understand indoda yabo ingako kusahlangenwe kanjena ke yabo bese yaqhamuka umuntu afuna ukwenza njengongizwe wekhiphi bastard ngiphuze la into yami le wey